Kwa hivyo hata ukipokea ile pesa ambayo unalipiwa, ukumbuke ya kwamba 15% ya milioni moja ni 150,000. Ndio lazima utalipa kwa Kenya Revenue Authority kwa capital gain tax. Na hii capital gain tax inalipwa na yule mtu ambaye anauza shamba. Kwa hivyo mimi huhimiza wateja wetu ya kwamba ukinunua shamba, hakikisha ya kwamba kama kuna ini receipt umetumia, kama ni ya kufence ile shamba, kama ni ya kununua water tank kwa ile shamba, ya kununua mabati kwa ile shamba, ya ile umelipa wakili, ile umelipa surveyor, zile pesa umelipa kwa stamp duty, unafungua file, unaweka hizi documents zote pale. Sababu ile time, ule wakati utafika wa kuuza ile shamba, Kenya Revenue Authority itakuhitaji ulipe 15% of the gain kwa ile shamba. Kwa hivyo ni muhimu tutilie maanani nani analipa stamp duty na nani analipa capital gain tax na inalipwa kwa kiwango gani. Ngwihoka wakiri ni agutara o wega na wakorwo wi ikinya rimwe mbere. Kioneki gitu ni gukurehera ataramu othe urabatara gwakinya real estate niguo uhote kuigithia na urume na thayo wa meciria. Twandikire kana tuhurire thimu twire ni mutaramu uriku urenda tukurehere na ciuria ungienda agucokerie. Riu reke tuhure roundabout twelin igi. Ni wiyuragia uri ungithakaria nyumba na ni ha ungiiga potted plants niguo guthakaria nyumba yaku makiria. Ni tuthikiririe. Umuthi tugukwira thiri kona cigana ona cia nyumba ungithakaria na kurutithia wira ukihuthira potted plants. Wa mbere ni kona cia metha-ini kana living room. Hamwe na handu hega makiria kuiga potted plants ici ni hau uhurukagira. Ni wega kuiga plants iria nene ta rubber plant kana palm plant niguo kuihuria spaces iria itari kindu, kuongerera uraihu wa handu haha, kurehe texture hamwe na oho kuguciriria maitho. Undu uyu ni urehaga freshness, greenery ya nyumba thiini ona vibrant look iria rumu ino irabatara. Wa keri iga potted plants nini nginya cia medium size iguru wa coffee table kana side tables. Haha wicirie cia muthemba wa succulents, peace lily kana small snake plants ni irehaga muoyo hau uhurukagira itekwoya space nene. Wona weka uguo, rehera mahua maya mafuku makugemia hamwe na candles niguo kurehe coziness hamwe na wigananu waho. Wa gatatu mwena wa nja ya dirisha yaku to muhaka wikare utari kindu, no wige plants iria ibataraga utheri ta small herbs, mahua kana succulents to gucanjamura macanjamuraga dirisha ni nginya kurehe view thaka ya mwena wa nja ya dirisha cia gwaku. Wa kana ni entryway ya kuingira gwaku. Ririkana impression ya mbere ya gwaku ya njagia kiingiriro-ini. Haha ungitukania plant ino na indo ingi ta console table no harehe uhoreru na hanyite andu ugeni ona materitwo ingira. Plant njega ya kuiga handu ta haha ni ta snake plant, fan plant kana rothiro ona kana ZZ plant niguo kuharehe muoyo. Wa gatano ni handu ha kurira kana dining table-ini. Handu ha kuiga mahua ma kawaida, enderera kuiga potted plant eta centerpiece ya dining table yaku. Ungeiga potted plant ya medium size na ya gikiro kiega, yahota kwanjia gutuma mwaranirie na aria muikaranitie haha. Ni njira imwe ya kwambatiria ugemu wa handu haha na oho gutuma hathere na haikare kiriu. Wa gatandatu ni kona cia bedroom hamwe na bedside tables. Plant imwe dai hukona-ini kana small potted lavender, aloe vera kana peace lily kando ya uriri waku ni iteithagia guthambia riera na kurehe uhoreru. Wa mugwanja ndukareke riko riaku riboeke. Onario no wige herbs ta basil, mint ona rosemary kaunta-ini. Ni irehaga munungo mwega, freshness ona kurutithia wira kona imwe. Rehe pisi ironania umenyo waku wa kuruga. Wa kanana
Iga plant shelvini na wall rakini. Iria njega kũiga haha nĩ bottles kana cia mahuti ma gũcuha. Nĩ irehaga texture, movement, ona ikaiga maitho me busy nĩ ũndũ wa design ĩno ya gũcuha. Ici nĩ njega kũhũthĩra space ya mũikũrũko, ũtegũtũma floor ikorwo busy mũno. Wakenda bafu to ya gwĩkamũrĩra, onayo no ũtũme ĩhuane spa-like ũngĩmĩthakaria na njĩra ya kũiga potted plants iria ciagĩrĩire. Kwa mũhiano plant mũthemba wa fan, orchids kana spider plant no cierice kũndũ ta gũkũ. Gwĩka ũũ gũkarehe vibe ya gũthuthĩra ona ya gũcanjamũra na makĩria kũrehe muonere wa mũikarĩre wa igũrũ na wa kĩrĩu. Naguo wa mũico no wĩige plant cia ũnene wa gatagatĩ-inĩ handũ hena stairs. Kũrehe greenery handũ haha nĩ kũrehaga transition njega ya floor cia nyũmba yaku. No ũndũ ũyũ no wambatĩrie kaima na flow na design ya staircase ici. Icio nĩcio potted plants itiganĩte ũngĩiga o kona ya nyũmba yaku. Nĩ hũthũ na nĩ raithi kũrehe gwaku. Kĩrĩa tu ũrabatara nĩ kũmenya ũkũiga ha, mũthemba ũrĩkũ, ona ũkũiga size ĩrĩkũ. Igĩra thiri ici twakwĩra na wone ageni makĩaya kũregera gwaku. Thakaria ũcanjamũkĩte. Ũguo nĩguo greenery ya potted plants ĩrehaga ũthaka wa mũciĩ. Na no wega kũmenya harĩa ũracagũra kũiga nĩ ha bata makĩria, gũtakũmakania kana nĩ nyũmba nini kana nene. Na angĩkorwo no wende tuoe ikinya rĩa gũthakaria mũciĩ ũrĩa we ũrenda, nĩ tũrĩ team ya iFundi Home Services, timu njega yũĩ wĩra ũyũ na ĩngĩgũtara. Nĩ twaranĩrie nĩguo tũkũnyitithanie nao. O rĩngĩ reke twambe tũhũmũke o hanini. Na angĩkorwo nĩ ũkoretwo ũgĩcaria mweke wa kwĩnyitĩra kaburoti, segment ĩno ĩroka nĩ yaku. Gũkũhe clarity na ũrũme ũkoretwo ũgĩcaria. Ndũgathiore mũtambo, nĩ tũracokereria. Ririkana, ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ. Nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Na o ta mũtugo, o mũndũ nĩ mũrore. Mwirori wa Kameme TV mwaka wa 2025 nĩ mwaka tũtirithanĩtie o wega na kuma metha ya mohoro ya Kameme TV na mwena ũrĩa ũngĩ mĩgũnda-inĩ tabarĩra ya Kayũ ka mũrĩmi tũkamwendithĩria thigũkũ njega ya Christmas na mwaka mwerũ ũrĩ na umithio. Merry Christmas and a happy 2026. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Nĩtũkenaga mũno ũgĩtwarana na ithuĩ kuma kĩambĩrĩria gatagatĩ nginya kĩrĩkĩrĩro. Hihi nĩkĩ gĩgũkenetie nginya hau tũkinyĩte? Twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ, nĩtũgũcithoma amu nĩcio ithondekaga tabarĩra ĩno. No kwa ihinda rĩrĩ nĩtwacokereria.
rĩrĩ kambuni ya Ndatani Enterprise Limited marakũngũagĩra mĩaka 30 thoko-inĩ ya real estate. Nĩ mararĩ na igongona rĩa open day handũ hena buroti njega ũngĩaka mũciĩ kana wĩigithie. Nĩ maraheana offer ya 15%. Arĩa maigithĩtie nao makiuga thabarĩ ya kwĩnyitĩra mũgũnda na title yarĩ ya ma na hũthũ. Reke tuone mweke ũyũ mwega o nawe ũngĩigithia. Kwa majina naitwa Maureen Mwema na nafanya kwa kampuni inaitwa Ndatani Enterprise Company Limited. Mtu ni plot, mtu ni nyumba, your sure path to property ownership. Yes, tunauza mashamba na tunajenga nyumba, lakini sana sana tunazingatia sana kuuza mashamba. Yeah? Na tunauza mashamba Nairobi na Mombasa. A height of an acre to 10,000 acres. Yeah? Na ukitaka kujengewa nyumba pia tunaweza jengea pole pole. Tukikuanzia na ile kabet sita mpaka kwa ile kiwango ya ile nyumba yako umekuwa ukiotea kuwa nayo. Sawa. Nairobi tuko na plots maeneo mbalimbali kama kule Syokimau zimeshika barabara tarmac ya na ndani yake kuna zile feeder roads ya so plots zetu ziko na amenities, ziko na maji, ziko na stima, ziko na barabara mzuri ya na nyingi ni zile ziko karibu na tarmac. Ya na zingine sasa zile tunaweza kasema ziko karibu na Nairobi ni pale ya The River. Hata kuna zingine zinashika Mombasa Road, area inaitwa Ngimu. Then tuko na zingine ziko Kangundo Road kule Malaa. Ya then zinginezo mingi sana ni Kitengela. Sasa Kitengela mahali tuko sasa kama leo ndio tuko na zile plots mingi ya kama hapa tuko hapa ni Acacia. Tuko nazo kule Korompoi, tuko nazo kule New Light area. Mingi kama schemes kama 40 tunazo Kitengela. Vile unaenda ndani ndio plot inaendelea kuwa rahisi. Sawa. Na price za Kitengela zina range from 700,000 to 2.6 million. Na tuna zile maheka sasa. Ukitaka plot hata ya 1,000 acres tutaweza kukupa. Ya. Na tuna zile plot pia kule Isinya. Hizo za huko ni rahisi. Plot ya 500 unaweza kapata kule Isinya. Yeah? Yes. Na kwingineko tuna plot ni Rongai. Mahali inaitwa Twala. Yes. Na hizo hazina bei ghali. Ni za kama 1.2. Hii site tunaita Acacia. Mmoja wa zile plot mingi nimesema tuko nazo Kitengela. Yes. Na tumekuja hapa vile mnaona tunataka kuwapatia a nice Christmas offer in an area ama mahali pale kumejengwa kama vile mnaona. Hii ilikuwa ni 10 acres kutoka hapa kwenda chini na kwote kumejengwa, nyumba zimejaa. So plot zile zimebaki hapa ni kama 4 tu. Yes. So first come first served. Yes, and one of them is here where we have erected pale tumeongeza hema. Sawa? One of the plots ni hapa tumeongeza hema. Yes, it is a height of an acre. Tunauza kawaida kwa 2.6 million, yeah, and we can give you a Christmas offer of 15%. Barabara ni mzuri mahali hapa, kuna stima na kuna maji. So ukija hapa kuwa kama one of the residents, hautakuwa na tatizo lolote la mashule na hizo amenities ziko tayari, ni kujenga tu na kuishi kwa furaha. Tuko hapa for land clearing activation. Kuja ujichukulie ploti yako ya Christmas, funga mwaka na ploti. Ulisema 2025, huu mwaka ni mwaka wa kupata ploti. Siku yako ni leo. Kuja tunafanya plot clearance. Above ile discounts zimeshapeanwa,
unaweza kuja na hata tunaweza discuss more, sababu this is a beautiful place na tunataka umalize huu mwaka na plotting. So on top of kukua hapa for activation for land clearance, pia tunataka tumekuwa tukicelebrate 30 years of Ndatani. 30 years of Ndatani. Hiyo si kitu rahisi kwa kampuni kukua na bado tunaendelea kuuza. And now that we are doing 30 years, tunataka kuwapea offer ya 15% off. A discount that pia wewe unaweza sherekea na sisi kama venye tumekuwa kwa hii market for this long. Just as you have supported us, we want to support you and give you a discount this December. We welcome you hapa Acacia. Na sasa hivyo tu ndio tumeenda kuuzia more than 5,000 people in Kenya. Unajua ni rahisi aje kuuzia shamba mtu moja, 2, 3, 4, 5 zinafika 5,000? Ni sababu we have credibility, we have reliability, we have trustworthiness, we have transparency that hata watu kutoka huko nje wananunua mashamba bila kuona. We actually have a group called the Diaspora Group. We do that here in Ndatani. Alafu kutoka hapo pia sasa title zetu as we are saying tuko transparent, zinatoka when needed. You know, banks have, we are talking about banks from KCB, Equity Bank, I&M, Sidani Bank, NCBA. For these banks to enter into partnership with us, it means that they know us. HFCK, it means that they know us. They have been in business with us. They have experienced us. They know how credible our plots are. My name is Irene. Pole hata sikuwa nikijua kama nitaongea. Sikia tu Ndatani ya meeting here. So nikasema since I bought land from them, wacha nikuje nisikie ni kuhusu nini. Kwangu ni chini hapa. Mtu akiwa hapa penye niko, you can see my house. I bought land from Ndatani in 2012. There before, I had been conned na huku Mlolongo. So nikaogopa, nikaenda KCB. And I bought my land through KCB. Wakafanya due diligence, kila kitu, valuation, mambo ya banki unajua ni kali sana before they release their money to you. Nikaona hii mambo inaenda tu vizuri. So that's why I got my land from them. Kasema nitakuja huku when I retire. So when my retirement ilikaribia 2022, that's when I started now building. Kufikia April 2023, because that's when I was leaving kabisa the service, I just moved into my house. So nimeishi tu hapo, sijasikia mtu ananiuliza anything, sijasikia chochote mbaya. I didn't even know about discharging the title because the title had already been charged as collateral with the bank. Nililipa nikamaliza 2016 na bado title ikakaa tu huko bank. Mimi nafikiria iko safely huko. I didn't know hata kama nataka ikae huko, I have to discharge from lands. So it's just the other day I thought about it. Nikasema let me go and find out whether how is my title nini. Hata nikapata hizo documents zenye tulikuwa tumesainiana just last week. I didn't even know about hapa. It reminded me of that journey. So I was told I have now to like discharge. Nikitaka tu bado iendelee kukaa huko, that now will be a different thing altogether. So inikumaanisha shamba zenu ni genuine, because ningekuwa sahi mpaka sahi ningekuwa nimefuata ama na kuambiwa by the bank, hapana, this and this came up, nothing. It's silent. So I own my land peacefully. Asanteni Ndatani. Habari zenu tena. Kwa majina naitwa Maureen Kidiwa. Nilinunua ploti huku 2013.
However, sikununua direct from Ndatani, but the person I bought from alinunua kwenu. So I was like a second buyer. He somebody alikuwa anaitwa Wanyonyi. My plot is right next after hii nyumba, kwangu ni next. Just after this house, hapo next ndio kwangu. So I bought from Wanyonyi. Wanyonyi alinunua from Ndatani. Yes. Yes, I did. I have my title. Yeah, they're legit. Thank you very much. I'm a resident of this place. I believe I also bought a plot from Ndatani, but not directly. And I've been a resident of this place from 2015. And all I can say, those people who aspire to buy plots from Ndatani, you are highly welcome. It's a nice place. The process and the procedure are legit. You will get the value for what you have. Na plot zetu ni nzuri ya tunakupatia kwa price mzuri ya ili iko pocket friendly ya unalipa na upolepole installment ama tunakufinance kupitia kwa benki tofauti kama Equity, NCBA, KCB na zinginezo ya so utakwama ukiwa na sisi ya tuko na plan ya kulipa polepole ya ule anaweza kakuwa na dream ya kupata plot aweze kututembelea kule kwa ofisi zetu Ndatani. Ofisi ya Ndatani ile iko pale Mombasa Road, Next Gen Mall, ghorofa ya 6. Tutaweza kukuhudumia pale vizuri na tunajua hatutakosa sana. Utaleta lawyer wako ama tukushikanishe na lawyer wetu ule atafanya ile process ya haki na tukupatie copy ya title, ufanye ile search kwa ile relevant county pale hiyo shamba hiko, ndio uweze kuhakikisha ya kwamba hii shamba ni ya ukweli. Na kama plots za Kitengela kupata ile title ni mwezi mmoja tu, from 2 weeks to 1 month. Sawa? Ya Machakos the same. Sawa? Mavoko, we call it Mavoko. Yeah, so title ikai sana. Within 1 month you have your title. Sawa? Yes, so mmekaribishwa sana kwa Ndatani Enterprise Company Limited. Mtu ni plot, mtu ni nyumba. Your sure path to property ownership. Karibuni sana hapa Acacia, and I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Ndatani. Mtu ni ploti. Nawatakia Christmas jema, mwaka mpya mwema, mwenye heri, fanaka na baraka. Asanteni sana. Merry Christmas and a Happy New Year, my customers. Past, present and future. Thank you. twanaigua
uria aingĩ mahenagio na makenderio rĩera makĩgũra mĩgũnda. Niĩ ta mũtaaramu wa real estate na nĩ ngoretwo kuo mĩaka mĩingĩ, no nyende gũkũiyĩra thiri cigana ũna ũgĩcaria mũgũnda wa kũgũra. Wa mbere, no mũhaka ũmenye kana arĩa marakwenderia nĩ andũ ama na genuine. Wa kerĩ, nĩ kũmenya nĩo ene mũgũnda ũcio na title ĩrĩtwa-inĩ rĩao na mena rũtha rwa kwendia mũgũnda ũcio. Wa gatatũ, nĩ wega kũmenya zoni ya mũgũnda ũcio ĩhana atĩa. Hihi nĩ handũ ũngĩaka nyũmba nene, nini kana matuka. Wa kana, kwĩna infrastructure ta mabarabara na motungata ma o mũthenya. Hamwe na ũguo, nĩ wega kwaranĩria na andũ a itũũra makwĩre kana mũgũnda ũcio ũragũra wĩna ngucanio, tĩri waku ũhana atĩa, ũmenye kana kwaura nĩ kwarahaga, ona security yakuo ihana atia. Mwisho menya contract terms na payment plans o hamwe na after sales service. Ũngĩheo nĩ mwendia wa mũgũnda ta kũnyita approvals na makĩria, nĩ wega we ũkorwo na wakiri waku ũragũtara ikinya gwa ikinya. Rĩu we ũracaria mũgũnda wa kũgũra, ndirakũmenyithia twĩnayo kũndũ gũtiganĩte na nĩ ya thogora ũtiganĩte. Twarĩrie nĩguo tũgũtware kũrĩa ĩrĩ na tũtwarane kahora kahora nginya wĩnyitĩre tĩri waku. Hau nĩho tũgũkũnjĩra tabarĩra itũ ya ũmũthĩ. O rĩngĩ, nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya nĩ gũtũthikĩrĩria, gũtũhũrĩra thimũ ona gũtũcerera wabici citũ cia First Avenue na kũreka tũtuĩke mapu yaku ya kũmenya maũndũ mothe megiĩ real estate. Tabarĩra ĩno nĩ ya mwanya mũno. Tũteithagia andũ kuona mĩeke ĩrĩa ĩkuo nĩguo mahote gũtua matua marĩa magĩrĩire. Angĩkorwo wĩ developer, wĩna nyũmba affordable ũraka, plots ũrendia kana wĩna services ingĩteithia agũri makĩria, no twende kuonania project yaku kũrĩ thoko ya andũ aingĩ. Ũguo twarĩrie nĩguo tũrehe mweke ũcio hakuhĩ makĩria na eroreri aitũ. O rĩngĩ nĩ nguga nĩ ngatho. We wĩna kĩũria, tũhũrĩre, na we ũracaria wĩikaro, o nawe tũcerere wabici citũ cia First Avenue. Twĩcemba gũgũtangĩkĩra. Tabarĩra ya ũmũthĩ twamĩoera wabici citũ cia First Avenue mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nĩ tũcemanie mũthenya wa kiumia gĩũkĩte. No ririkane, ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ. Nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Na o ta mũtugo, o mũndũ nĩ mũrore. TV Muthegi wa Rũrĩrĩ. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Jamii piwa moya pishori rice niguo mucere uria wihotanĩire na waruo urekanagia kamwe naguo mutarariko ni mwega muno. Oh yes, no akeiguira na riu ndeto yagereire haha. Thogora wa Jamii pishori rice ni uguthetwo ithano wa Naivas supermarket ciothe haria bagiti ya kilo imwe urenderio 250 handũ ha 300, 2 kg ukenderio 490 handũ ha 590, muhuko wa 5 kg ukenderio 999 ukahonokia 450. Igira Naivas yo hakuhe nawe kana ungienda kwendia Jamii pishori rice na whole